Konakka bargan adam "Mындай tamagың bolsa berçi, mындай tamagың bolsa berçi" dep suragan bolboyt, suu menen tuzdu gana suraganга bolot. "Mındayыңар barбы, кана? Мага кофе демдеп бергилечи, мага акчаңар берип көк чай бергилечи, же тот болсо жейт элем" деген сөздөр туура эмес. Бир гана сууну сурай аласың, анан тузду сурай аласың. Суу менен туздан башка бир нерсени "Алмаңар бар, алма жеген жакшы көрөт элем" же "Торт болсо жакшы көрөт эле" деп айткан адепсиздик болот. Аны сурабаш керек. Андан сырткары сен астыңа коюлган тамактарды айыптабашың керек. Жаккан болсо жешиң керек, Аллага шүгүр айтканың, жаман болсо, жакпай турган болсо, анда жебегиниң, колуңу тийгизип карап тургонуң. А бирок тамак алып келген адамды тамак жеп атан тиктеп карай бербегиниң. Тамагы жаман экен, эмнеге мындай болду? Же кандай деп аны кайра тиктей берген туура эмес. Ошондой эле үйүңө коноктор келген убакта алардын колу менен оозун карабагының. Сен конок күтүп аткан болсоң, адамдардын оозу менен колун карабагының, алардын көзүн гана карап, анан башка жерди карап, алар менен сүйлөшкүнүң. Жеп атканда оозун караба, алардын тарелкасын караба, алардын тамагын карабагының. Анткени аларды көп жеп атканын санаганда таасир калтырат. Алгыла, жегиле деп, мына ушинтип жалпылап айтып тургунуң. Үйүңө конок келгенде "Мен болдум" деп биринчи дасторкондон чыгып кетпе. Адамдар токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан курсагың ток болсо дагы кашыгыңды тамакка салып, адамдардын бардыгы тегиз жеп болгонго чейин сен үй ээси катарында тамак жеген болуптур. "Мен тоюп алдым, мына жеберле мен болдум, алхамдулилла, бая жеп алдым элем, силерге кеше жеп алдым, тоюп алдым элем" деген сөздөрдүн бардыгы силер дагы жебейле койгула дегендей конокторго туюлат. Эгерде үйгө конок эркек кишилер келе турган болсо, аялдар олтурган бөлмөнүн эшигин тикте олтурганга уруксат берилбейт. Кээде үйлөр тарыраак болуп калып, кийинки бөлмөдө аялдар болуп, ошол жерден же үйдө короодо кызмат кылып жүргөн келиндер көрүнө турган жерден аңдап туруп, ошол эшикти карап олтурбайт. Европалык стандарттарда, алардын протоколдорунда ошол эшик тургандын каршы турган жагы төрдө эсептелсе, а биздин шариятыбызда андай эмес. Биздин шариятыбызда ошол төр отурган жерден эшиктен кирип чыгып аткандар, эшиктен нары бери өтүп аткандар көрүнбөй турган жери төр болуп эсептелет. Көрүнбөй турган жери төр болуп эсептелет. Мисалы үчүн, ошол эшик турган тарап болсо, ошол эшиктин каршы тарабы төр эмес, балким оң жак, сол жак төр болот дагы, анткени конок олтурганда эшик көзүнө илишпей турган болот. Ошондой эле конокко барган учурда тамак келип аткан тарапты кайра карай бербе. Бышты алып деп тамак сактап олтурбайт сага. Ошол эшикти тамак келе турган болсо, ошону кайра карай берсең, адамдар дагы ыңгайсыз болуп, анан тойдун шааниси кетип калуу ыктымалы бар. Тамак жеп аткан учурда конокко барганда башкаларды жийиркентип кое турган кылык жоруктарды адамдар кылбаш керек. Кээ бир адамдар буттарын тырмап жиберишет. Кээ бир адамдар ошол жерде мурдун чукулап жиберишет. Же кээ бир адамдар ушундай бир сөздөрдү сүйлөп жиберишет. Айтор адамдын тамак жеп аткан табитин, иштейин аны кадимкидей бузуп койгон болуп эсептелет. Эгерде табак жалпы табак болуп, ошого кол суна турган болсо, ага башыңы дагы салып албагының. Ага башың этирээк кылып, колуңу гана узатып, ошол жерден керек тарелкаңа салып алышың керек, же ошол жерден өзүң эмне алышың керек, урматтуу бир тууганым. Башка адамдарды кыжалат кылып, башыңы салып албашың керек. Дасторкондун үстүндө калган тамактар сен жеп бүткөндөн кийин өзүң эле пакетке салып үйгө ала кетейинчи деп салып кеткениң арам болот. Балдарым бар алып алайын деген туура эмес. Эң эле кызыгы бир жолу бир жерде конокто отурсак, бир эже сумкасында пакет бар экен, үйдө китим алып алайын деп бардык жеген тамактарын, сөйөктөрүн чогултуп пакетине салып алды. Анан кожоюн дагы кыжалат болду, мен да кыжалат болдум. Мен ойлодум, кызык, мунун ити бар экен, бу кожоюн ити жокпу? Ит эртеден бери элдер келгенде сүйүнүп жүрүп атат, булар келди эми сөйөк жейин деп. Ана сөйөктөн бери калтырбай көтөрүп кетип калса, ит деле нааразы болуп калат. Ошон үчүн
Dasturxon tamak aştan koyulganda, konoko gelgende senin hukukun var. Oşol жерден alıp jegenge, birok çöntөгüңө salgan hukukun yok seniki. Üydün esi gelip algıla dep aytsa, же атайын paketlerdi koyup koygon bolsa, anda bir jön. Egerde paket koygon bolsa, etini orap alasın, bizdin madaniyat boyunca. Başka nan işlik albaysın. Üydün esi gelip taksırlar nandal dasturxonu barın alıp ketkile dep aytkan bolsa salıp alasın. Ramatılık Murat Alacı Türüvanda men жаңы gelip fatva bölümünde iştep atkam. Anan konoka barıp kaldık. Adattan moldalar bargan жерден dasturxonu ban tüyü kötörüp ketip kalabız. Anan bir жерге konoka barsak et geldi, etli kagazı korop aldık. Anan dasturxondu sala albay oturabız. Anan biri aytты, dasturxondu görбөйсүңөр degende şunda Murat Alacı aytты, üydün eesinden ruhsat bolsa görөбүзбү dedi. Antkeni oşol üydün eesi al bizden keyin de konok çakırmaga eken, oşol dasturxondu ele toluktap kayra adamдар kirgizmek eken. Oşon üstün matı bir tuğandar üydün eesinden ruhsat bolmoyunca kebirler kana salgıla dep özü bir tüyün koşkan jörü, özü konok, anan üydün içinde dasturxongo eğip çıkıp alganдар var. Bul aram bolot. Anday bolboş gerek. Özü salıp verse, algıla dese anda bir jön. Eğer al da aytpasa. Al endi konok üylөрүнө, restoranдарга, kafelerге barganda atayын 2 paket koyup koygon bolsa, anda bul oşol sana berilgen urukсат, sen dasturxonun barынан salıp ala beresin. Oturgandar bölüp alasыңар. A birok üyüne konokko bargan учурда antip koyup bolsa, je berбесе, je aytpasa, anda salıp ketkenge sana hukuk berilbeyt. Tamak jep atkanda kesimlerdi kıskarak alış gerek. Kebir adam şunçal köp salgandan çaynap atkanda oğuz jalып oğuz açılıp kalıp tamak çaynaşa. Çaynap atkan tamak kadimgidey görünüp durat. Jana jıgış maşinedegi kir görüngönde görünüp durat oğuzundan. Anday bolboş gerek. Tamaktın kesimleri maydara kıl oğuzuna salış gerek. Jana çaynaganda vayujidu mazgaha anı jakşılap çaynağı gerek. Tamak jep atkanda başты kötөрбөш gerek. Kebir adamlar oğuzuna tamak salatdağı anan başın götürüp tamagın çaynaşadan keni oğuzundan düşüp geçinde elizde verişet. Bu takır jakşı emes, bu takır toğra emes, urmatlı bir tuğandar. Konokko gelgen adam egerde üyde muşik bolgon bolsa, dasturxonda kişine bir nerse alıp muşikka berip koyup, muşikti konoktap koygon bolsa, anda ziyanı tiyibeyt. Birok üydegi itke tamak bergen toğra emes. Misal üçün üstüne oturgan bolsan, küçük жүрген bolsa, men küçük dep dasturxondan bir nerse itke bergeni toğra emes, uyat bolat. Birok muşik gelip kalsa, muşikka kişine bir nerse alıp turup berip koygon bolsan, anı şariatыбыз çetke kakpayt. Konokko bargan учурда вала yazhabu bi ahadin ila diyafati illa bi iznil mudifi. Konokko seni çıkırgan vakıtta sen konok kütken adam ruhsat sorabastan turup başka birini koşup alba. Kedi şundaylar bolot, konokko gel dese janında 2 laşkar, 2 soldat elçi bola postoyanna. Je 3 elçi algan bolot. Al to'g'ri emas masala. Men baram, 2 adam menen baram, 3 adam menen baram, bolobu je kanday, alar kimdir bular dep aytып alıp turup, konok kütken adam özü ruhsat berse gana geliş gerek bolot. Eğer öz ruhsat berip aytpasa, jön birön eşitip alsang bul to'g'ri emas. Kırgızda var, çakırgan жерден kalbagın özüň basıp barbagın deydi. Çakırsa kalbagının, birok çakırbasa özüň basıp barbagının degen söz muna uşul maselege gelip de kaladi. Ve yustahabbu li sahibi diyafet en yekule liddayfi kul min gayri ilhahin. Ve an yulakkam ad-dayfa biyadihi. Konok kütüp atkan adam adamlarga algıla, jegile dep aytıp turuş gerek. Birok anı zorda boş gerek. Kebir jerge barsaң, tamak jebeseň, oğuzuna salıp jüberçüdey bolot. Bu jerge konokko barsa kımız berişti. Al kımızdın açılığı uşunçalık meselege surettep berem. Egerde bir ögüz ölüp kalsa, oşol kımızdap gelip çaçıp jüberse, açıuluğundan ölgön ögüz bö dep kıykırıp kaçıp kete turgan şunday kımız. Kiçin os tiyip koysa kayra gel içkile. İçmeseňer bolboy, jaylonun kımızı, paygambarlar kımızı içken dep bir ayabay bizde kıynagan bir jerde konokda. Oşon üçün konokko barganda algıla jegile je oturla dep aytıp, birok alardy kıynaştın geregi jok. Anan
dasturxonda turgan nerseni alıp kээ bir adamlar bolot, oğuzuna salıp jiberiп, "Alsang bunu jесең" dep. Андай bolboyt. Bir gana çoň ene özünün neberelerine ata-enesi baldarına jedirişi mümkün. Andan başka biröөнүн oğzuna bir tamak salıp bergendegisi jakşı emes. Bir gana janagı juwaylar gana biri erkeletip oğuzuna salıp berip atkan bolsa marojnoydu, aga gana urukсат. Anan konokta anday kılgan tuğra emes. Konok gelgen uçurda üydögi kızmatçılardı, küyösü ayalın, je ayalı küyösün, je ata-enesi baldarın jemelep uruşkan tuğra emes. Je eşikке çıkıp itini sögüp atkan, je tooktorun kargapçılap kuvalap atkan bolsoň bul takır tuğra emes. Antkeni gelgen konok tezirээк ketip kalыңız, men настроением bolbay kaldı degen mani gelip çıgat. Adamlarga konok gelgende, oşol konok çakırganda alarga jete turgan denge tamak berişin gerek. Jetpey turgan azırak tamak berip koysoň, adam gerçiliginden, kişiçiliginden az ekendiginden kabar beret. Antkeni kээде köp adam gelse, oşol adamlarga andan da köpürөөк tamak bere turgan bolsoň, kalgan tamakты jakşı adamlar geliptir dep geçigin bala çaka tuğan urutlar jey turgan dep niyet kılsaň aga dagы makul. Birok ısrap bolup ketpey turgan türde boluş gerek urmatly bir tuğanım. Tamak jep bütköndөн keyin emi urukсат suraylyk, emi ketelik desek, alыңızдар жеңizlerde, birok alady ketpeysiňer olturgula. Konok koydoň joş dep uruşup olturguzup koygan taptakır tuğra emes. Antkeni adamlarga oor gelip kalat. Daratkanası jok, koşunanykına barat, seni kıynap olturat, sen daratkanaga bara albaysın, namaz okuy albaysın, kıjalatçılığın bar, a seni kıynayot. Oşon üçün konok gelip konok keterine urukсат suraganda anı bir-iki jolu otursaňyz jakşı bolot ele dep anan birok urukсат beriş gerek. Anı kıynay berbeş gerek. Kırgızdardagı sylo anan gedal barıp kıyno bolup ketet. Jaman adamlar menen jaman jarlyk jabışıp kalgan buzuk adamlar menen tamak jebeş gerek. Uşakçı, gıybatçı, ızıçı kılıp jürgön, ekönü eriktirbegen, üçönü biriktirbegen adamlar menen çoğulup tamak jebeş gerek. Alar menen çoğulup çaydagı, suudagı içişbeş gerek. Kolundan gelişince takvalar, ilimdüýler menen tamak jey turgan bolsoň, anda oşol nerse sana bereke alıp gelet. La tusahib illa mu'minen ve la yakul ta'amaka illa taqiyyun. Degen İmam Abu Davud, İmam Tirmizi rivayet kılan hadiste mu'min adamga gana şerik bolgunun jana senin tamagыңды takıvalar gana jesin deyt. Demek uyuňa fasıklardy çakırba. Bere turgan tamagыңa sen uyat joktordu, günökörlөр çakırba. Sen daima takıva, Kudaydan korkkon adamda çıkırıp tamak bergenin jakşı bolot.